kena utraying ya kan nong sa jan nong baka lek kam sniu. Tungin ya pet ya kan ka story, ka lek kam sniu ayu kan nong sa jan nong ya ulok jong ka try ba ai jing bela. Ulok jong kabina udeni, udei ubarius pa bat ubakapnap. Jupen le ano ya kapisa watang stingkaru. Tang baya kalok jupat tre shitom. Nadong sadong upat trelut ya kibriu da kaba ai bela. Henry watang stingkaru ju ai yano. Ha kawai kasngi, kabina kapasa janjong ya kanila. Kanila ka letshim ya ki janjong kana ying. Kabina ka klem check na ki plus of ti jong ulok. Henry kanila shwa bakan sa ya ki jan. Ka check ya ki plus of ti. Ka lap badon shispa tingka na ka sop ti jong udeni. Endala day ka porjan mit. Kanila kletbu ya ki janjong kabina na ying. Bat kalapan paya kapisa. Kalayatu bakayo na ka plus of ti jong udeni. Kabina kalakeli ya kanila. Katnu kabay sa jan, kanila kalaong, kabay sa jan kalong hinyo po tingka. Kabina kalaong yang kanila, shimno da katu kapisa bapiyo na kaplasop ti jong udeni hinyo po, bat buno ya pilay po tingka. Kanila kashim mi kapisa bala ay subha kabina ya ka. Tang sulet kanila, kabina kaperkat marwe ba kanila kamday kabriu kabasyukor na tu. Watang shispa tingkaru kawan penpaya nga. Lanaday kabriu kabatu, tengam taray ba inwan yatu ya nga. Kabina kasyan ni alot ya kanila. Ha kapuar menmit, kabina kaya tu ya ulok sepang kajing le hok jong kanila. Udeni ulaong ya kalok, balay palit ay katlay po tingkay kibriu, kilit pano. Kabina kasngap la kasngap, kaklemit pan, Henry klaseno na plala jong lay po tingka, kaaya udeni. Ha kaway kasngi, udeni watla ukapna pan ay kibriu watang stingkaru. Henry ha kata kasngi, udeni ulalot ya ki jan bat uklem check ya ka plasop ti jong u. Uwa ha uprek, upong no da ki we ki jan, bat ulek no sa jing tray. Kabina haba kayo ba ulok jong ka ulalot ya ki jan, kala shim bat kala pasat biang ya ki jan ha kanila. Enda udeni ulawan na jing tray, uyo ba kasop ti ba uwa na uprek kam don shu. Udeni ukot ya kabina bat ulakeli ya kasop ti ba wa na uprek. Kabina kalaong ni ulok. Kasop ti jong ping la paksa ja kanila. Udeni ulaong, pila cek ne na ka plasop ti jong nga tep pisa lai hajar tingka. Kabina kalaong, nga klem kan mau ban cek, nga dang mood ba pila dep cek mapi. Udeni ula dombha ya kabina. Kabina kalaong, towat kuslay, kanila kan sawan penpai la dakala pe kapisa jong pi. Namar hagato ka sngiru shispa tingka iwan penpai nga. Udeni ulaong, hagato ka snite iwan penpai namar kadai tang shispa tingka. Henry menta hadu la hajar tingka, ngam taray ba inwan penpai namar bakalabun. Hakata kamit, udeni uling pisa baro shimit, umnang yuk tiak namar ubenut ya kapisa lai hajar tingka. Uperkat bakla shim kanong sa janjong. Haka sngi ka babut, haka porsipo wajaman step, kanong sa jan kalawan bu ya ki jan bladep saj haying jong kabina. Udeni tang shuwan kanila, ula shim ni ki jan bat ulawat ya kasopti ba utep pisa. Henry kata kasopti kalaji bat kapisa kam don shu. Kanila kamut ban ay ya kapisa ba kalayo na kasopti jong udeni. Henry udeni ulaong ya kalok. Pio ini embina, ngadep ong ya pi ba kindum ya tu ya kapisa. Watla ki yo makana na markalabun. Kabina kalaong, tusi sengap shuwa, nginda keli ya i. Udeni sengap, ula tim ya kanila klam sengu tu sengu tau. Bat ula kena be ya kanong sajan bakadai kanong tu. Kanila kasi ya kapisa na plastik, kaay hakabina, ringkat bat kipisa nar ba shipau kumbalay teli. Kanila ka klem ong watla udeni ula tim ya ka, namar kamdon jing mood bakan shim ya kapisa jong kibriu. Udeni haba uyoi ba kanila klapan paya kapisa, ula leran bat ula saw kerang, namar ba ula tim klumar ya kanong sajan. Kanila kapan hok tang ya kabay nong sajan la jong, bat kalek no. Kabina kalaong ni udeni, pio ini baka kong nila kam jushim ya kapisa jong no. Udeni ulaong, ngamtip bakidang don kibriu kibale hok hakane kajuk kabamenta. Kajing perkat jong udeni kalong kababakala, namar ukeno ya kanila bakla shim ya kapisa jong u. Umtip ba ombaro ubasniu na bahalot, kasyong hikijat briu. Ladap sutunat, sengub halai, share bat subscribe ka channel bat se komen.